دم باش بینرین هجا خوش تفی دوی خلکی در برنامه اسو میوان ما یه خلکی و کولر و نویسکار اسماعیل بادیه فک اسماعیل تو گلکی بخیراتی اویدی داره درمیس بس دو اویدی داره سیدا اتزانم خلک کو دو تیراتنا کن حتی ام بحث اوی سربورو و ازمونی بکن دیگه ام کرتایی بحث تو چوا هاتیات ناف جهان نویسینی دا که تو ما کرتایی بچکی بحث بکن دو ماهیان سالن هفته یا حزا خواندن و نویسین دف من پیدا بوش شپرتوکیت قطابخانه من دست بکر و پشتینگه مبزار کردن ده پرتوکیدی مزانی یعنی کتاب تاین دیوان کوزانای تاین وان دیوانش مثلا دیوان صالح علی گلی هنگت میشه ماشین هات بنا چاپ کردن دیوان نالبندی برگه دو هات بنا چاپ کردن دست به سال هفته یا او پرتوک مبدس کوی خستن مخاندن نویسین و بالاف کردن وکی تجربه که از پیشم یاخو زفری دست به سال هشته یا اکمین بابت منویسی و هات یا بالاف کردن بر اینکه من گلکت نویسین بس یه بالافکری 1982 بود روزنامه هاوکاری دا بو خوشبختانه شعرک بو حزانک بو ناوی وقت تمک و حزانک بو وقت من بوده که آخو نویسای دیگر داجی پارچه حیرانو کندک من نویسی بون اوجی هر نفس هجماره دا ناوی که دی هات نخواهی یعنی تو درگاه شعر دا هات یا ناوی درگاه شعر دا ولا ساتم و افت تجربه که یاشما یا همین نویسه وانت مایت کرده شوزانه دست بید که تو آن چورو که و پشینگه هدی برف بابت دیتر چیده. و پاشه تا دست وکولینا کرد تو بهتر هات نا وکولینه. هر سال هشته یا من دست رخنه کرد بری وکولیناشی. رخنه ادبی من گلک بابت نویسین. هر کتابه که در کتبایش شیم بجمته وکولین که رخنه‌ای من سر نویسی. چه وکولین با یا او پرتوک یا شعر با یا چیرو با وی بیدا من گلک گوتار نویسین. گلک شوانجی هندک وکولین وک بابت که بجن شروع وکرن من سر نویسان خاص بیاوی حوزان و چیرو که دا. پس مسافرت بیاوی دا منی بیشتر مشایتین. بس بیاوی ادب کلاسیکی کردی توی بیاوی دا نویسر من نبودن. گلک مکیم ها بودن توی بیاوی دا. پدر مخافته وی بیاوی و حتی نکازی سر برداوم. یعنی تا چوادی یعنی تو بچید ناو ادب کلاسیک و تو هنگی اهتمام بدهی یعنی بچید ناو ضروره بو یعنی حزب بو چه مسئله بو؟ هر دو پیک بودن. اگر ته حس نبید تو نشی وقت بیت بیاد تیجی بچت ناو بابتی دا. یعنی من صح کردی او حس یال دف من هیا خواندن ادب کلاسیک وقت بودی تا بدایت جی دست بیکم من خواندن ادب کلاسیک شی دیوان احمد نالبت من دست بیکر مخواندن بود وی بیا وی داجی حتی في نکجی از بردوام من احمد نالبن مجالك هالشعراوي برهمي ويكي از حتی نکجی از سرت نویسم وقت ضرورت يعني بيتفيات بيجم و مديت في بيافيدا أدب ما كلاسيك كرمانجي بتايبت جالك بيتفي نبيسين وليفشونية عندك شيرلياتيات دا جالك وزانوان ما يتنجيانوان يا برزية يعني جال عندك وزانوان دي شكردن يعني عربن فارز من يتكلية كاتشي بود ما مستتشب بيفر تشب بيفر هنا نعرفه تشب بيفر زانستی هنر دوا بواره داخته تو چیه و کورینا که حوصله تو چه یعنی بیفری که ویت شارزایی ادبی دیروک ادبی کرمانجی دا هبید یک کردی بگشتی هر روزانه بس یک کردی وان جیرانت ما کردیه عربیه فارسیه جکنا هنر جدا کردن چونکی ادب ما کلاسیکه میجین شعرت ما یتکون او برهمی خواندی چل خواندن اخو یا مدرسه یا مزگفت دست بکر بیتن مدرسه دینی دا شبك حزاوي وروشميريا خو برفركت افتشتيت خاندين فيت تبيزانين سر في چنديجي هبن دا بشي جدا كي مثلا قالك ديف ناسناوي هوزانواني بيت يما شاعرك عربي تيكل كيري يعني يما وإيكي فارسي برهمي تيكل كيري هوزانوانك هوزانا بخدنا بدفترت خدا نويسا يا بهكو بيجن بمعجب بوي قالك نويسارت هاتن هوزان يا بوي حساب كيري بیرامون تیت نویسکاره که عرب ناوی طه حسینه. بله. طه حسین یعنی گلک جدیروکا ادب عربی آراستاوی گوهرد. چونکی اوی گلک وکولین چه کرن. گلک تشت راست وکرن. اوی تجربه که بوش فرانسایی نبود. تجربه دیکارت یا گمانه یعنی. کو گمانه که ویپرتو کده هیا اف هالبسند في شاعري نبيساي ناقول جد قلوي دمي مهم يعني عندك بيفرد على الميزان استيهابه اكيد ابا سرچت مينيتن برهمه کو حاضر البردسته هي چي چاپكري بي يانجي دست خط بن
تدل إني وي برهمي دراسة كيف كلين سركيل هفبر كيل جانا وي هزانواني قال روشن بيدياوي كاشن دل آسته نمونات اینا یا حسینی سر ادب جاهلی عربا شکر قالك تش نفي كرن هكو بيجي فينش كرن اساس بونابو ادب كردي دا جفتش تماي تشتك وسكريه بله مثلا وزنبانك ما اي عبد الصمد بابك اف ناس نافت ناف ما كرداش دايه بنا مالا بابكان بامعنى ناف داره مثلا مال احمد بابك كرت بي همي زانو وشاعر بوينه وان جاف نصناوي هلجرتي شعرت نبيسين كتابة داناين رخي آكريف كلمة بابك يا مشهورة ناف واندا يعني ناف طبقة ديني ده كنت بيجي بين شعر عبد الصمد بابك يا كردي بلاف بوي بخينه ده بيجي أمريكا نبيساي نه معقولة في شعره عبد الصمد بابك شاعرك عربي نافدار ديوان بأجزاء آيتين يا چاپکریه و کلین سرهین خلقکی باورنامه ماجستر و دکترات بیولگردین اسرا مبکلینک من سرنویس از دیف چون چه اساس بنینه مثلا وزنوان کادی یا سال 1800 حتی 1900 مهربان برواری چه اساس بنینه شعرك بیانه بسای بخو بوبسمام خو کد بجن حاجه کرنک تشتكي فريكني مرة ما بيني يعني قابل شعرك كيني بسف شعر إلا ياوي بين وصانا بري و 4 ديوان شعر كردا يا هادي بل جابتش توصل سيدات بيجن شعر كلاسيك يك كردي خاص شعر كلاسيك باعتبار أدبا كردي قشتي يعني بارا بتر شعره يعني كردا رومان وتشيروك فيدو ما هيك هاتي ناف أدبي كيفن ده راسه وك بابتي إبداعيا بجيني داهنانه ما شعر بتراهي بس ناوى من تشتيدينينه رومان راسه بوقتي يعني تشيروك أدريش تشيروك جماعة هبويات كيفن ده بس رومان تني من أبويا شانو حتى دماغيا قرن 19 احتمال 20 دركتي بس رومان بيبر فرهي خو عرب واجنا يعني خو عرب واجنا ابويا بس كيفن ده بس برسيارام فيري أوا اف شعري هي كلاسيك يعني برانيا وي شعري تشيتا بابتي صوفياتي ده بله يعني افيد بري بو تشيتا صوفياتي مثلا او كسيت بري افني في سينات كرن كي بون ناف ما كردان ده همي او بون درچويت مزگفتي بون مدرسه ديني بون وان اف بابت التصوف وادب اسلامي وادب يعني ابت زانایت آینی پیش کاچت نویسن او تش نویسین و خواندین زانستی مثلا تش زانستی فلکی هنگی گره که خود نویسین کرداج نویسای سيدا قرن بحث تصوفي بكن وكي تجهشتن تصوف بقى تصوف او ريكا يا او الصوفي بيهتا خدي بيهتا سنة پیغمبري يعني ريكا كي بطوحل بجارتي شت عبادتي بكتن لا دت شندر ريكي ديكو بري هنگي تقات نكرن شينا مثلا ريكا درويش او وانتشت احتمالوي ريكا تصوفي هرگتي كو ريكا كي بتر خو نزيكي خدي بكتن برهمي ويدا افرنگا افتشتا قالك رك بداي بس وقت خاطبانك عادي بيت بخيني احتمال بيجتن ابي شعري اف شعرايا كشكي شكلي بس هدفاوي يعني تصوف نبو نرباز كأدبي بو يا ابويا الرباز الشمس متابقه يا ابويا الرباز افخو زنوان ناف قالك ملات هذا مثلا وزنوان بنافودن يجربون وك ربازك ادبي يا ابويا الرباز هذا راي من البيت عندك دي راينا طبعا از وكي فاكولرت برسيارش تات كمان وكي فاكولركي ادبي ورخناجر تدبيني تصوف يعني صوفيغاري ربازك ادبيات ادبي جهاني ده اگر نبی تر رباز ادبی چه باندورا وی سر ادب جهانی هب اگر بین ادب جهانی بینین و کلین سرکن و هاتی نکرین جا و کلینه کارت کرناوی سر ادب عربی هبو یا سر ادب کردی و فارسی جکوابد نزیکی اروسا ادب کردی و عربی فارسی کارت کرن یان که اینجا هبو تأثیر اول سر ادب اروپی هبو مثلا بوده بحث ناوی یکین زبان آلمانی گوتی بیند شعر جزیره اینا یا کار اینا اشارت آماجه دایا ناوی جزیری نشانی و یک شناس ناوی جزیره شعره دا بحثی ویتیت حافظ شیرازی یعنی گلک تشتد برهمی ویدا هین و جک نهاتینه جدا کردن کارت کردن سر که بویه وان صوفیا
زایدا پرسیارا مجی هر سر صوفیگری هم حس کنه که چکی روناهی بدن سر هندک قلاچ نه دیار صوفیگری وکی آراسته کا ادبی چه باندور هبول سر ادب جهانی بگشتی ادب جهانی بره دا روشالات ناس از بجم گلک دادن وی دوری ادب کردی وان گلکش وانا وگو هست وگو هست ارشیفت خو دولتت خو اولیت خو هر روز گلک آجی دش جهات ترجمه کردن او قنصلت وان وار حال وار خوریا داخواست مثلا زانایت کردا کرد گوتی کلی وانو نزیک وانو زمان زانین وگیرا وگو هست سر زمان وانا جیفیر ریکه شمش متا کارتی کردن سر وان بر همه ها تکرن یعنی روش آوایا گلکی دان پیدان تصوف را کرنش برگ و شفافیت هبو بله نمونه وک نموذج حلاج بله حسن الشاذلي وفيدو ما هيك خو حتى شاعرك جورا وكي ادونيس بله يعني افانجي بوشي اف برسي صوفيغاريه فيدو ما هيك ازراندن صاني يا بويا وك ما قلتين ريبازك جانا شاعرت كيفن دا شاعر راسته هي سروش الشعرانه بيساي بس حتى بيني بيسينا بي هوزانا يعني سروش يا صادشي هر مصطلحات زانزارا بالتصوف دير نكتيا نافوزانا وي هم يدايت هين يعني سوزانفان بري وقت هوزات نويسي دو سه زمانات نويسي يعني او كلمات تبيب كارتينا فارسي تدابو عربي تدابو تركي تدابو عندك جامعه يعني الرزق كامل بي زماني يعني بيساي يعني هكا وصل ديتن هزرا نتاوي نبو هنجي هستا لا مسألة هستا نتاوي نبوي هبويا بس نبوي قواتي نبوي قواتي حاجينات هكا باسلوبي بيش يوازي شعرنا نبي صابا نت حساب هذا حساب كرنا وقت شعري الا يا تجي وان زرابت زمان ديبا تجي زرابت صوفياتيه با وحتى بيجنا بالشعر هكا يا شعرك نوداره خلقي قهداري ليتكر سيدا يعني تصوف يعني جي صوفيغاري تاني حزن نفسيني بو يانجي هلويست بوجي لا هلويستك بود فيها تشتكي جدل خود دربي خيتن برامبر تشتكي ديتر حزاوي بي هلويستي بشبو باربتر وان فرقا هوزاني در بري وك قصيدة بيجي نبسين او هست او حز او در برين او هلويست فرقا بي هوزاني ناخي خود در تخست بوچونك هيات بيجيت كالتوري صوفيغاري شورشك بو يعني سركفتنك شورشگري بو بروواجي بزاوا درويشان معنوي متصوف جي هون ودرويش درويش هون وجا اساس كم رأي تا بزانم كبوچونا تا تشير سر ويدا صوفيغاري درويشي هبون يعني افريبازا درويشي وحتى كيجندك سر بردوام الكردستان جيتين اف بيافي درويشاتين كالكردستان جي بربلا بل وان جهه قالك جارو هالكفت افتشتا برشاف بيتن تلفزيون العالمي ديتي بس جافن داشي بتر رباز التصوفي بتر بري خلقك الزنا وشاعرا دا بير رباز التصوفي ودير بن شعبا درويشاتي وشي درويشاتي ناف خلقي دا تندك جابكي دي بيت صح يعني وكي شوايان يعني بيجي أبا السحرة كيد كاتن أبا شيروتي رال خدتن أبا حالتك دي يعني بس تصوف جريدانك الروحية أو تشتي بشارتي ناخوي دا يبريكا كادي در تخيد بو خلقكي نرخاندنا تا شوايب شيء انت شواد نرخيني تصوف الشعري كردي دا أصلك جلكي بلندايا تصوف الشاعرت ما يتكافن كيم تنابن إذا تاكل بيجن دست تاكا ايكي همي تصوف يا دست بيكيني شمالاي جزيري بيت احمد خاني بيت فقيه طيران بيت مالاي باتي بيت شعر ديمايتين برهميوان بيتن كيمي هاتيا باباف كرن يعني كتا هالبسيط وقت هاتينا باباف كرن مثلا علي حريريا سيابوشا سوادية وهندك وان كتاب جيتين وكي بيجين تشيروكا كادريش مثلا سيف الملوك يا سيابوشي مثلا يوسف الزليخة يا سليم سليمان يا جيا سوادي وابديتر يعني جالك بيبياوي دا وقت تشيروكا كان بس اسلوبك التصوفي ديروكا افي
تصوفي دا يعني ديروكا ويا أدبي قالك رابر هنا بله وكي جلال الدين الرومي بله فارس أبو ابن الفارض ومحي الدين بن عربي بله. العرب بون وجاهر أم رابر تصوفي أدبا كردي دا بس نشان كان تو وكي فكولار تو كيد ناز بمهركي بدراسة عند بوتان أبي ملاي جزيري بيش يعني بوشي ملاي جزيري يعني أبا كمي شاعرها كمي شاعر ما كردايا وخاص كرمانجا ديوانك درست يا تمام دي في حروف أبجدي أميل بردز بيت بابات بين ليكداي روز عربي وكلين البرفره جد سرهاتي نكرنتا نابع من فاضينا يعني قالك جرا كتاب سرهاتي نشكرن مثلا دكتوراه وماجستير سرهاتي نشكرن هشم بجمة بار كتابك تشابوي أفبركرن مقارنات ما بين ملاي الجزيري وابن فارضة يعني احتمال هكا الأستيمينا بيتقالك شو بلنترجع هشم بجمة الجزيريش شخص ابن فارضة يشمل بلنترجع كان بين درستي وكلين سر بكي قالك بو چون هي يانجي ناكوكي هي سر بنماي بيفا صوفي كريان صوفي تصوف هندك زفرين بو بيفا صوفيا انغو الحكمه بله حكيمانه وهندك بجن صوف يعني هريا بله هريا يعني اف بهتر نزيكي تقونجي تلقال الرهبان المسيحيه واحبار جهله تو وكي فاكولار تو تشواد بيني وده في بوشوناي تين قالك يعني مسألة صوفياتي حتى أدبي كابني جريكي وجت بري وانشي بشتي وانشي دا أفتشتاي هبوي أدبي مسيحيات دا هبويا بس بياشون بالتصوف صوفياتي ما يا كردي بتر کارتی کردن یا روشنبیری اسلامتی به وجه دای بویا چینکه با دست به کیج مبودی اف کسین اوزان بسین همی در شوین خاندنگه ها دینی نه کسشون خونه را بویا اوزان اکنیسه اگر ملایا اگر شیخ اکن زانا یک نمید برینگه و گرک کارتی کردن خویا سر دیدی اف مثلا پیفا صوفیاتی یاشمه که دای ادب دینی و كوبين حزك هبويا ويا بي حزي هريك كهبي دربخين مثلا او كس عاشق بويا ابي عشق دي تشوش دريخين يعني بيجين وكي على بيد مصطلح على بيد بيجن الهيام في عشق جد اللي ياخذ دريخيت بريكاتش جهيام جي يعني ام تشين بيجن محطه يعني محطه ايكي يا حجي كرني يا حجي كرني يا صوفياتيه بريكاز وصوفياتي شتوي عشقي جدلي خو بين تدر بريكا وان بيفا وان تشتغل برامبري حكى خو بو بيجين بو معشوقه خو جبيت بس قصداوي هر زفري تبع بو خودي عشقا خودي الهيه يعني اف شعري هي تصوف نبس بو خودي والشعر مديح البيغمبر ابون چونكي غزل جناب ده انا غزل جناب ده يا غزل يعني ادبي كردي هشام بجمتاني هو يبتر غزل هشي غزل عرب بجني حب العذري حب العذري هي بجو مراحل او ده دوازده مراحل انت دبوري تن جهته وانا بتاع حلول الاتحاد وبتشتغل بل فاذا قالك نفيسكارن عربا يعني شاعرين عربا نافو دانك اواجين يعني نظام حاش كردات كرن يعني قالك نفيسيني و السر كرداهنا بونمونا محمد مهدي الجواهري وبدر شاكر السياب تو في ديار ده شواد بينيد افا ديار ده قالك بربلا بتنا في ادبيات هذا دنمونينا شدابي عربي از اجي هر شوي دست بكم بريوان هر دو نوبته كوتيجي مثلا دي جرجنا نوروزي والكرين بل جرجنا نوروزي كو يا ملات تاري هم يا ضمن وانجي ملات كرد هل همي هذا الصال بها الكفتفات جريدا شعرك عرب مثلا صفي الدين الحلي زيك الشاس حتى قصيده بس نوروزيه يعني قالك شعرك عرب بحتريا حنينه نظام يعني نابتوان هم يوم رفناش بريس كاتن وجارته قلتي مجلدات احتمال بيدفنتو بيني برامتو بس قد سر ججنا نوروزي نبيسن بس بشتي انجيج اف هالكفته بو مسألة نتوي دف هنده هزانوان بشتيوان هادي مثلا سيابي اگرم بدر شاكر سيابي والگرين وی فترة او تيدا جياي هرچند جيشكي از بارنكم هادي تا كردستانيش بس او هالوسط وي يعني قالك نفيسكارن ما يدر دور هنا
وك أفهردو شاعري ما بحث كري جواهري وسيا ونفيسكارا كي خدان باندور وكي اسماعيل بيشكجي بله يعني أفان از باورم موسى باورم أفان خدمتا كرد أدبا كردي وديروكا كردي وخو قضية كردي حمية بلكش كردا وخو بتركي بله بله ياكري قالك يعني خاصة جواهري برافانه که مازن بیش مافت کرده هف بندیت باش گل کرده هبوینه چل هکربی جهان آبی بخوینین وان کنگرت مثلا ایکتیانی بیسرات کردن و خاطنا آبی و گل کرده و چون کرده و بغدا یعنی پشتوانه که مازن بویا بو پیشا کردی با خطیا کردی اسماعیل باشک چیش خوب چنه و اما اوابی بو کرده کریه چه جارا یتر بو کتر که احتمالا نکربی یعنی او برافانیابی کری و حتی کجی سر برداومه سر وی رزگرتن لوانو کشید زنکو دو که سنترک ناویوی هی وک رزگرتن وک قدر گرتن بو بزاوی و خباتاوی و امید بینی چندین کتاب سر چه هلویستی بیانجی نویسینی توی اوید برافانیش ما فکر کرده کنی تاتی نچاپ کرد ما مستسمع تا دو ماهيك برتوكاتا اگاش مفا ناوي الشيخ يونس الكردية بله تب عربي نويساندية بله يعني الشيخ يونس الكردي كيشكا چه قدری خواهد چه اهمیت خواهد ناف ادب کردی داره با سال 1712 تشکیل وسای میلادی زاینی مخطوط کاوی دو نامه موقعی که اینترنت مینا نداری از گلک دور جانوی گرد یا مهندی شیخ یونس اگجی ناف کرده دا هبید دور جانوی چون از نگهش مسر چدا و قبضان اف شیخ یونس خلکی کیش منطقه یا مدرسی جانوی چه بویه بس دو نامه بون دو نامه کرد چند برقرکت که بس تیاتیجی رامان اف برهمی وی اف رسالت وی یعنی مسئله که تصوف اعتدا اکتو بخینی تو بیشه بکر بلاف کرنه ناین بس هر وقت تصوف تحلیل بکه یعنی تشتکی غریبه نویسای گلک از گلک بدابار بون وک حسک وک کردک وک اودیک منویا برهمی ویش در زبون رزگار بکم او کلین من سر نویسی و بالاف کرد بس نکته تشت من یعنی ترک و هشتای چاپه دا جبلی ویچین که از 4-5 سال از ما بخواندن آخوی از آنکوی و کتابیک از پیومجیل بون چه برهم چاپ نکردن نکته دو برهم دیل بر چاپه نک شوان جی و کلینه که سر مسئله زمانی و نمان زمان مرن زمانان و یک آدیجی زمان عربی دیسن و دفن اوگل که احمد نالبان كان ويجين احمد مخلص زمان عربي وفارسي هندك هلبست بيش فقط يا نج ديوانويا باغي كردا نج دسخت بي اينا نداري وساقكرينا با وجلفان زيكاري احتاج كان ما موسى اسماعيل نوكا برتوكاتا اول بردستي ما قطب خانه قبهان ورولي ويد بيش وبرنا ادبي كلاسيكي كردي دا يعني اف تو هنا كي بحثي بيب كاجبرا بله اوه وک کلینا در چونه بویش زانکوی دو کی کو 4 سال از قطابی بون ویره مدخان و کلینا در چونه جی بیتیویر لازمه قطابی انجام بدتن اف بابت غریب شنافوان و کلینا کوان دست نشان کردیم من هر بجار قطابخانه قبهان کو ناو دنگترین قبهان قطابخانه الدوری وقتی دا کو گلکات گوت هفبری ازهر مصری بویا و هفبندیش گلک دا هبوینه بس بيتنا ودوكيومنت و تشتغل صار نمابت حتى سيداي كيدويري مثلا كتابك تاليف كربو فيري فركر بو كوجي بتكرينو بس قالك شاعر يتخرج بونج في مدرسه بجد في قطابخانه دا في قطابخانه قبهان دا قالك زانا وشاعر وخلكي دفري الويري خان ديو جدر چوينه قطابيت و قطابخانه بوينه رول بسر ادب کرمانچی یا ادب کلاسیکی کردی بیجین گلک بویت به قناغه دا یعنی زانایی که وکی ملای باتی هاتی الویر خاند یا قطابی بویه والویر بویه سیداجی ملای حی مزیری مثلا باشترین زانای دفریه نافدار نویسین خوب کتاب خوب باشترین و کلین سر شعر جزیری چکرینه هل في مدرسه ده؟ هل في مدرسه ده بله في مدرسه پشتین که تحویل بویا مدرسه کادی هر الآمدیه مدرسه تایبت بو ملايح یا بکر الآمدیه بنا به مدرسه جدیده الوری ریفه بریوه و بویا و سیدای بویا مثلا گلک توزهان وندیه جرا بود محمد طیار پاشا
شيخ نور الدين يكبر خاندي شيخ نور الدين بريفكي حتى هزان وانت في جيل دماهيجي مثلا نالبندي دكتور مسعود كتاني عندك هزان وانديت بیت وی آست نافداری نبن بس در چوید و قطابخانه بوینت ناف برپرد و کتابه دا کشتنه هاتیا چاپ کردن نزدیک انشالله جدیه چاپ کردن جان آوان شاعر و نافتوان شاعر تدا اول و قطابخانه خواندین و در چوینو و تأثیر خود نه بس قطابخانه سروان کردی واجی او کارت کردن و گهستی بود دفرت خوب یعنی هر یک مدرسه خود منطقه که خوب بو مدرسه کدی بو قطابخانه کدی بو هندک دیتر ما مستأم برسياري ما دوما هيك ناين وأخافتن جي خلاص نابي حتى فيغا بيتا چند پرتوك چاپ کرنه پترش 20 پرتوک من چاپ کردین گلکی دید ماینه پریو هشتا و جت چاپه دا یا نت قناغ دماهیه دا هندك يتمبخونه من وقت نویسین و دیفچون هندك جت گل هوالو برادر وقت پشکداری پیک و ما چکرین بزمان کردی و عربی هر دوکا من داینه چاپ کردن وازی بردوام من سر بیکاری و هندی جمع ما بیتن و سر باخ نخوشی و کم پاره و بس با کار کم نشین دست جی بردن ما مستا اسماعیل بادی زور زور سپاس کتو و وی خلکی میوانه مبو سپاس بوا و ویدی داره و سرکفتی بند بینرین هجا سپاس بواجی و سپاس یکا تایبت بو کافی و رستورانتا گولدن هاوس حتی اموهین و جوانک در بمینن جیر جاب در یا خوده